Mina ngikhule kanzima lo. Mama mbeke phuza. Make phuza hambe ebusuku endebeke ne-boyfriend which besihlala naye endlini. Anje lo mama lo akanayo into angayenza ngempilo yakhe makazalana. Bengiyeke msheni bakho. Bengiyeke msheni bakho. Bengazi ukuthi lo mntana lo bono kumcosha makadakiwe. Mawudakiwe umcosha yenzeni kuni. Hey angibulala ingane. Asikisi mama ngicela siphumelana ngizobuya kuye Uzawena ukhohliwe. Ukuthi bangabisi. Bengakho Bo uyakhohlwa ukuthi bangabisi. bengikwenzani? Bengikushanje ngane bengikushanje ngane ukukhulisa njengengane. The way ngikhule ngakhona futhi angitholanga nothando la kamama bengenasikhathi. Anasikhathi sabafana. Okay ithi senze Ngoba uNkulunkulu wangu wabona uNkulunkulu wangikhulisa. Ngibona ngingakanani yabona sisecishe salingana. Shumthi nabo uziphethe njengami. Ngempela ingane yami le. abantu banosikani kakabohlulile ukumaintain abana bawo uphaphelana. Okay ungakhulumi nami kanjalo so okay my brother ukhulisile umama ngani uhambe namakhamera wakho. Boy sonke lesi Asambe sekhaya ukhulisa ingane zabo. Abafana bazokunikani mntanami? bazonginikani ini kanjani? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to share our videos, let's subscribe more guys. So once again guys, today ke ngolo se ke Mamzo Mona, ska ke ngolo se ke Mamzo Mona, ke tlo mo fafela sebaka so a re jwe so lebitso la hae ke mang le wa ngoletse. And guys, ke ntse ke sa lebala le hopo so le ska lebala ngom follow wa ke guys, ke le jodi so ko Instagram le ko TikTok, ke Lady Blue #OITO #YesBaby motho moholo. So once again guys, le following so that le lona ha le batla ho tseba di updates le neng le khone o tla ka mo le ho nna o personal account le mpotsa le tlo khona ho tseba hantle ntho tse etsalang motho molole kae Siyaphila njani? niyaphila nami umuntu omdala bengisacela utshela ama viewers for Street Channel ukuthi bona kahle kahle today wasibhalela Mina mntanami nginibhalele la nginenkinga. Nomntanami intombazana unokuthula igama lakhe. Umntana ungishiye nabantwana bawu2. Since ngizwa ukuthi awukipitile uhlala kuphi nomfana angazi ukuthi kwenzakalani uhambe nekhadi lesasa ngapha mina angisebenzi ngiyatokoza angazi ukuthi ngimele ngenzeni ngabantwana bakhe mntanami. Umntana uhambe nekhadi lesasa wena usele nabantwana Yebo. Mom uke wathaya kumfonela umuntu omdala wamtshela ukuthi abuyise lewe khadi okaza azothatha abantwana bakhe Mangimfonela unokuyibamba ayidrop icall. Ngazama nokuhlangana naye nasestradini wangibalekela unokuthula. Manje semina ngihlala nje nabantwana bakhe nokuthi ngihambe ngiyofunana nalo matoko ngiyahluleka ngoba kunomntwana omncane afaka amapampers. Onena ngwana omunyane mama uthola unomntwana wa 1 year 6 months. Leyo mungu unalawo Lo nalo wa 4 years. Nakabatho nginokuthula usilo. So motho molo awuna batho ba ile mathaya uthusa mhlomongo like maybe family ya hawo ke lilo lata nokuthula uyile wayetsa jwang pele utla u Street Channel. Ayikho into ngeke ngayenza ngaphandle ukuthi ngikhulume nobhuti wakhe nobhuti wakhe akahlali la. Wabuya wazama ukuthi akhulume naye ngefoni ngoba bengafuna ukuze ekhaya. Wahluleka wamthuka lo mntana uyathukana unenhlamba. Uyathukana. So manje njengoba sikuthe size lana siya kuphi manje? Siyalapha kuthiwa uhlala khona nale boyfriend yakhe. Ukipitela. Leyo boyfriend ahlala nayo babo abantwana noma akanamntana naye iboyfriend nje. Kushuthi badla imali egrant bonke laba basi. Phuzwa yona kubhenywa yona kudliwa yona leyo mali. Bayisiking motho mo le ska re fihlile mo la kopa tsa mayeng o lo re bontsha mo mo no kuthula makipitile nkoteng re lo gona o bona go etsala eng because focus thuli le bana ka mo ha ona chelete ba supportang ona next uyasebenza bena umuntu omdala angisebenze nje ngibamba la khona lapha ngibamba khona ama piece job esithi ukuthi mina ngikwazi ukuzisupporta mina ngisebenza ukuthi ngikudle mina kumele ngiyondle lezingane mama ke kopa tsa maye ka beka ncafa ngwane wa o sele o tla re bontsha wa tse just usela adonana la motho mo ya guys wa bona le hantse pula ina o na le diretse Blue wa sebetsa ha ona ntho re ka ietsa ke sebetsa ntse o le jwalo ha ona ntho re ka beng ra ietsa honestly ke se so motho mo lo tla re bontsha nka bo re di dela tsela mama ka bula bula okay bula uwo lo muzi awuhlala la uhlala la lo mfana Uhlala la lo mfana ngicela mama umelela kancane ngoba bangabona ukuthi Coco come in leka thank you
ke wena o sena go o sena re kopa bua le wena please Okay, no, no ke kopa re tswele ka montle ke o hlompha I'm so sorry ne ke kopa re tse please why kumele siphumele ngaphandle why singangena endlini ngicela siphumele ngaphandle lapha no hayi angeke ngicela ungilandele yena please no like singakhulumela lana mos akunankinga nizofunani like nifunani phuma sisi ngicela ukunderstand ukuthi nifunani angifuni ukuthi uGucci akubambe so okay nifunani like nifunani ngicela uphume please mangifunani la uzobekwa ubekwe yini la ufunani ufunani ungenaphi why nebengikhona mshani bakho bengikhona nawe ngomele ufume something hayi manje usuwena hawo mshani bakho awume abantu bakho lengane yangidelela bakithi lengane thathani ngabantwana thatha abantwana bakho thatha abantwana bakho nawe abakho nawe please ubana ba hoba shayini kikuba ukuthi something bana ba bayisedise mina wa weekend uzokwazi ke iphi imali egrant wena ikhathi wayena ke lo mfana wait kopale manganyana ngicela ukubuza something budani wena kuthini akisibe kamela ka rekemele mokuthi ke ba tsampotse something ani ujula le girlfriend ina le ngwana wa witse wa yes no 1 year 6 months 1 year 6 months ke ba uthole hanyana kopa uthole hanyana bana wena usikanka ba uhlulele umaintain bana ba uphaphelani okay ukhulumi nami kanjalo kuphonje so okay my brother wena no ujula le girlfriend esile ngibana uchoring wena how do you girlfriend isile bana bonhlungu uthi lona uring wena bantu le chothi ntse letsini batha ne card yesasa yabantwana uyidla imali yesasa umama alabe uyayidla ushobani ushayelana ayingomela umshayi wayingomela umshayi khuluma nami ungifake khuluma nami so kupa botsa something wena ubana ba uwetsa lenka bona ba shey aketse uyetsa ba botla bona ubayetsa disena hana utsama ulela tabana makabana mama mos na umama wabo abantwana ngiyana into yona kulendaba ngibanikane abantwana bakho nokuthola ingasebenzi ngibanikane manje lo mama lo akanayo into angayenza ngempilo yakhe makazolanda bengiyeka msheni bakho abani ukuthi uyangidelela nonke ngisho ukuthi uthanda amadoda ukudlula abantwana bakho sisi wena wathandi wena wathandela ini aba ungibathandela ini ufane nawe ngiyasabisa wena abantwana bakho mwana uki batla mubonisa something ngizokufundisa umthetho usile wena unalikhathi unalidi best certificate abani sizoya lapha esasa soyivala nyeka zayithola mina ngizobona ibuzo bathatha because of ngithatha ikhathi egrant ujwayela umama kabi wena awunanhlonipho futhi wena usile ufuna ngithini ukudlula abantwana bakho angiyamthanda manje ungena udelela lo mama lo ngoba umbona ukuthi angathi uyakhona ukusela nabantwana bakho usile abakhe ngani hayibo abakho mos ulwa nami khona manje uyazibo ulwa nami uyazibo ukuthi ulwa nami ubayenzele nabantwana bakho ukuthi uzazohlula ubayenzele nabantwana ukuthi bazohlula ubumnandi uyahlanya ke wena umama kusuka kunceda ngowenza isex yakho uzwenza abantwana bese ubashiyana ubemsheni bakhe naye akekho manje msheni bakho akekho msheni bakho bheka kumangini ukukhulisile umama wakho ngicela uhambe namakamera wakho ebusheni bakhe uhambe namakamera wakho ebusheni bakhe amakamera heka wahambe mama silalele le wena uyahlanya ke awumthandi wena abantwana bayithuma
Ngiyekele uzomupha omunye umntana be-street mawuthi akahambi la uyohlala asiyenze kanje angithi lokuthi uyaphapha mama hanyane ke batla motsa buka something ake gore wa morata and staff ka go tella mama ke so ithi sithathe labantwana laba bakhe abayithusi yomaphuse so basalisa no mama okay gijimana manje ithi sibapha abantwana bakhe abayithusi bathatha nobani kuma wakho ungena pho mama ungena akakuthandi abantwana bakhe ufuna kahle imali yesana akusibantwana bakhe bana baba babo ya akakhona ukudala manje abaza bathatha labo baba bahleli na umama mama bahleli nawe lebale grant manje ambani nisenzele right nemali grant awuswati imali yabantwana wena uyahlala ukhuluma ishit imali yakhe imali yakhe wena bana bawuthi bale mina ngiyangena kuwe because of wena my sis you sick uyagula uyagula ngele suthi hayi ngihambisa ibhedlela uyabona le ntombazana ngasizwe isolve uzafuna ukukhulisa abantwana bakhe sibathathe sibese kuma-social worker ungaba ndibathathe mina nami ngifuna impilo yami phela okay uthanda amadoda azakuyibona le nto labantwana bakho bayibona abuse wena ukhohliwe ukuthi bongabuse bengiyakubuse uyakhohlwa ukuthi bongabuse bengikwenzani bengikushaya njengengane ngibengikushaya njengengane ngikukhulisa njengengane kuphi ungishaya kuphi uza wena bongalala endlini mama ima kancane kuphi umama bekakabhiza kanjani mama ngibeke ngishaya ayingekho futhi into beyengayenzi akushaya bo how old ngaleso sikhathi 14 15 akushaya like akushaya ngani ngifuna ukunderstand shaya ngenduku nanoma yini la ufuna ukuyishaya ekungishaya ngayo umuntu omdala wena besuke yenziwa yini lento leyo ukuthi umshaye lo mntanami unamama ingane mina ukanje ingane mina ngiyayikhuza njengoba umona nje ngahluleka ukuze ngize ngimshaye izayenza umntwana ana 16 years uyenza umntana ana 16 years ngithi ngenxa yakhe ngicela ukubuza something angithi bekethi ngimshaya la ngimkhuza bamela ngimshaya nawo 6 gate ulizalile igate mina livala nge6 alami igate livala nge6 ayithi aza jump ngoba elami igate livala nge6 yabona la uhleli kahle wena kusifamily yakho ungaphaphi akusuka la uhleli kahle indoda yakho indoda yami boyfriend uthe uyangithanda ukusala ngithena makisho njalo yini into wabona lo mntana lo right uhlulekile wawena ngeke ngumkhoneke uma kimi hambani nizoyidla le card hayi uzoyidinga imali egrant wabona lo mama uzoyibhadala uyasebenza ningawazi manje wangayeke emsebenzini uyasebenza wangena futhi akayeke emsebenzini imali egrant uyaswabisa wena uyagula uyangidina futhi awunanhlolimo asinandaba nalokho ngiyanginyanyisa manje abuse wambile nemali egrant soyalwa manje ulwelana angifuni yona imali egrant ayithiwa abantwana banamama umntwana akanamama and understand mama bengikuhlukumeza la mfana omncane yabona istepfather sami uhleza rasa kanje istepfather sami besingishela mama ngimtshela beke ngavuma so sacishe sangirepa mangimtshela kafuna mutho obenhlala nestepfather uya wenza ukuthi usheshe uyolala nabafana wena kuze ngibe nje ngimoshwe uwe umuntu omdala ngicela ukubuza something so istepfather masimshela umntana akutshela wena utheni bowenza benamanga uhleza asho benamanga ukuze ukuthi benamanga loyo mntana lo baba mina ngeke ngahlala naye phansi uyangizwa mntana ngihlala nomuntu ngihlala ngiyamubuza makayala yena usho ukuthi umntana unamanga istepfather si right lo baba akala ngavuma ngithi ngikutshela story lo bese ayiqalile into yakhe bengakayiqala kwathi lelo la ngazani ngitshele kwaqala mina ukungibuza nokuthina why aqoke isikhethi into engaka lo yababa obhekele TV
mina mangingena wavela wasukuma lo bayagobile wasukuma abonisa induno emuva abonisa Ufuna ukuthi mina befuna indoda yakho. wena-ke Ufuna ukuthi befuna indoda yakho. ungilandela ekhishini uthi mama phela Ayikho lento eyikhulumayo. Ayikho lento eyikhulumayo. Ayikho lento eyikhulumayo. Ukuthi bewumthanda ngithi ukhetha indoda over mina ngithi iphi indoda yakho. Ithi ngibuze wena my love. Yini into ngitho uyiwisha ngilebo uyiwisha ukuthi ngabe mama wakho ayenzilene ngabe impilo yakho ibetha njengoba sikhuluma. ngakhathatha abantwana bakhahlale naye nale ndoda Le ndaba leyo ri wahlalisa phansi kwabizwa abantu abadala wakhulunywa ngayo. Mhlambe kuba ngingcono. So ngicela ukubuza something ke le ukuthi ushiya abantwana ikhoswe ilento lo ukuthi abantwana impact kanjani lento le ebantwaneni bakho. Ngiyenza ukuthi mangibabona nje ngibangibhore nje labantwana laba. Because of wena Lento dewengikhule ngakhona futhi angitholanga nothando la kamama benganasikhathi anasikhathi sabafana. Okay ithi senze so labantwana labaya ngoba umama naye uthi ufuna impilo yakhe nawe ula Impilo yakhe kanjani egugile? Okay makuqala Kanjani ithi wena uye ukuthi umama agugile angithi Ugugile mawuzuza unempilo kanjani abantwana bakho isikhathi sakhe siphelile. lalela isikhathi sakhe siphelile makababa asenze so manje labantwana laba mina ngazi ngizobathatha nkosami ngiba isema social worker Awubaze ma social worker bazosala. wena akathathe mntana mina ngisabafuni Bazosala. bathathe uzothola abantwana bangekho le ngoba bekho ukubathatha kwayena ke akasabuyi kwami kwayena wena thatha labantwana besema-social workeni wena uthi ufuna impilo mina ngifuna ukuphila impela yami ngifuna ukuphila impela yami mina mali yegrant abakazi ukuthi bameyithuna ngani ngapha nawe uhlele lana nkosi yami Unayo imali masiyena. ngicela ulalela Yazi ngifisa manje ngizange. akwathenge ake azivini lezingane Mama lo uyangihlaza. so understand umama uphethe kabi so Unganje lo mama lo. laba bayithuthini ngapha ngizomncinga Abantwana bami sizoyikhuluma abantwana bami mina naye. asikhulumi ngoba sizakhuluma Wena ngeke indawo ngingena. wena ngisakufuna emzini wami hamba wakha wakho sisi ntombi kancane Anginikanga wena mntana mina. uzonginika kanjani Ye nginike yena. so wena bozonginika kanjani abantwana Nginike yena ngithi nayo. bozonginika kanjani wena ngifuna yena weso Nayo umfazi. uhlale naye yeso angasabuyi Basayithi kuwe barayi. abantwana bayahamba Nginempilo kumele ngibuza yena makathi akanginikanga abantwana ngibuza ukuthi uzanginika kanjani abantwana ngingakwazi mina ngoba ngicela ukukwazi manje ukuthi wena Manje like uyingena phi le ndaba yabantu ngiyangena abantwana. because of mina Ujwayele mina umuntu makakhuluma akayindawo Ena ngiyindawo. Hambani namakhamera wenu. Ena ngiyindawo. Hambani Hambani namakhamera wenu. Abantu uyahamba nabo. Hambani lapha. Ufunani kanti kuthi ufunani Hambani abantwana namakhamera akho nendoda yeka lo mntana lo sithatha abantwana sibayisa kuma-social worker shutha usana abantwana sala nendoda ke sibona nakwami angisafuna ukumbona sibona ukuthi le nakwami angisafuna ukumbona Unandaba nokungena uzothola abanye abantwana kumi. unabo abathanda unalo uthando unalo uma kwami mama we ufunani kanti ufunani hayibo ufunani ngiyakujayela mama lo hawu ukungijala usane la ngifuna ukunibonisa mina ayikho into ayiyonto so why ayiyonto so serious so Habo. then ayike ezawudelela ingane wena my brother ke ungibhokela ukuthi uthi uyamthanda lo sisi makuhlule kumtshela ukuthi ayolanda Hayibo, ukuthanda kanti yini? ukuthanda Uyangithanda, kanti yini ukuthanda wena? bolo- uthando lolo Ungathi ungangisapoti abantwana bakho Angakhulumi naye kanjani. Ukhuluma Manje kanjani? nisuke Ngoba namakhamera uyakhula wenu la uyakhula musi wena Uyakhuluma nomuntu onjani? Ungakhulumi naye kanjani? uyakhula nithu Hambani namakhamera wenu. ungangiphapheli Ngizoliphuma. ungangiphapheli Ngizolichief. angishiyanga Ngizolichief, ungangiphapheli ngithi wena ngizolichief, ngithi ngizolichief, hamba la. ungangiphapheli Hamba la. ungangiphapheli wena Hamba hamba nabantu abantwana bakho. ushiya abantwana Hamba. le uyaphamba Hamba. lo Hamba. wena ngwanyana Hamba la, hamba la. ngakuri ke msebenzini ngitawuyenza very bad Uzongenzani? ngitawuyenza Uzongenzani? very bad Uzongenzani? ngitawuyenza bad Uzongenzani? ngitawuyenza bad ke msebenzini wakho wakhula wena Phumeni. waphapha lo Phumani. phapha usile bana Phumani. ngokumphaphela Phumani ngiyangrasela. utomphaphela Phumani ngiyangrasela. Ngithe Phumani. Alambeni nama. Angimdeleli. abazali bakhe Yabazali bakhe. uhlale nabazali bakhe wena uhlele Wena ungena. uhlale kubo wena uhlale kubo utho ufuna ukuba yi-stepfather ngithi Yeah. wena maka abantwana bakho bale balambile nidla imali egrant Abalambanga bayadla. Yena Uyabona kathi. ukuthi naye uyambona akanasikhathi sabo nami ngingasikhathi sabo sinesikhathi sethu. lothomuliritsamerenge bana ba re ba ise di-social work ngwanyane Thank you, bye-bye. famile ningisizile kodwa uzoyinuka ke imali yegrant anyeke usayiva Ayizotholakala. angizamayeng batho ba baholo Izotholakala. anyeke lo wasayiva imali yegrant
Ningeke nisa ku honeymoon phase. Ungenaphi wena? Angeke nisa ku honeymoon phase. Ngiphatha kabi awukho man. Hamba, ngithe hamba la. Ngithe hamba la. Liphatha kabi lo thando le. We uthando luphi? Liphatha kabi linjani? Uthando luphi? Uthando lungawenza abantwana. Angiyani rasela ngoba ngiyamthetho nina. Fuck off man. Sis. Mama batlwalele bana ba. Baqalile ke lefatsi. Wena mbogada abantwana ungase umuntu uzomenza uzomgada lo mfana umntana. Uzogadwa umntana. Angibona lo umntanako. Ngiyawuthusa nakuwe sabana. Kuthusa wethu abana nakithi ugadela mwana. Ngizongiphaphela wena. Ngene indaba zethu. Ngizongiphaphela. Bye bye. Indaba zenu indaba zabantu Mama kuzamani. Mama kuzamani. Mama lo usoy ku-right. Mama miyekele lo mntana uyadelela lo. Uyadelela wena ubani wena? Ubani wena? Ulady Blue who are you? Anginandaba. Ubathula mntanami Mina ulady Blue wena ubani? Nokuthula oshiya abantwana nabayithu. Okhetha indoda obabantwana bakhe. Nokuthula oshiya abantwana. Awakhetha indoda. Mina am lady Blue. Ngingiphapheli wena. Ngicela niphumeni manje. Uhamba noma nje. Mama akethe usemoya. Ngikuba akethe usemoya. Wo, wasenzeni so. Asenzeni so. Nokuthula. Sengingasile warasa and stuff. Thatha abantwana bakho. Imbayisa kuma social worker. Okay. Uthini ngalo? Akunankinga. Awunandaba nabantwana bakho? Anginandaba. Niyabathatha sizo. Okay. And once ngibathatha so kuzoba nzima ukuthi baze kuwe. Mina ngizobafuna kumama wami. Uyahlanya Nokuthula yabona uqali. Okay. Ngiyathaya Nokuthula ukuthi sikhulume kahle so uyaqala ke. Ngiyacela ngiyakuncenga ke manje. Okay mzali ngicela umncenga umntana wakho. Uncenga uthini? Why sonke lesikhathi? Asambe sekhaya ukhulisa ingane zabo. Abafana bazokunikani mntanami? Bazonginikani ini kanjani? Awuthi ngihlale phansi ngibole engqondweni. Babekelele vele muntu wami. Sibhekele. Sebeqala ukungibhawa. Sebeqala ukungibhawa Ngizokuyisa phi mntanami ngempela? Ngisa la wena efikisa khona. Imfikise kuhle. Mina ngibona ngikhulele nje khona lapha ngafika ngayikhulela mina. Ngoba uNkulunkulu wabona uNkulunkulu wangikhulisa. Benami bona ngingakanani yabona siyacishe salingana. Sho ukuthi nawo boziphethe njengami. Ngempela ingane yami le. Yazi umuntu omdala ngesintu nangomthetho bengizomthatha ngithi uGutsha Mfose but into engiyicabangayo nanoma samthatha labantwana labaya bazostrike uzobophisa ngoba sihamba namaphoyisa thini uzobophisa abantu uyabona ukuthi wena uyahlala sho ukuthi ngithenga endaweni yamahlanye masimanghlanye ngihlanyisa uthando sho ukuthi ayile lelo bantwana sekhaya ukhulisa ingane lo mncane wakudinga uyakudinga ngicela nihambeni hleni ngifakele ukushisa ngiyacela umntana kuthi ngathi somthatha lo uyadina ahamba yobheka abantwana bakhe maka abantwana ngiyabathatha uze bongishaya kanjani uyakhumbula makenzani sokhohlela ngasikhathi aphuza okay khuluma abeka yenzani mama wathi lento ngishaya angixoxe ebusuku ngiziphumela ngizibonela ngoba yena ngithi bekesuka edakiwa abuye ebusuku abuye ngaye noma ubani isikhathi ngicela ukwenza so ngicela ukuzobuya umama ngekho ngibuye kuwe sokhuluma le ndaba ekahle ngiyacela mhlambe singakwazi ukukhuluma because yazi ngibona nani ngathi lento lokwenza ukuthi ugcine sonenhliziyo embe especially makuze abantwana bakho and ngiyasaba ukuthi manje ngithatha abantwana ngibayise kuma social worker ngoba ngiyevisa abathola so ngifuna ukuthi lento uyilungise ukhuluma nenhliziyo yakho bakuncede ama professionals like babone ukuthi inkinga yakho udinga itherapy or udinga counseling or udinga ini ngiyangisiza kona la because into le manje ukuthi mama bekaxosha manje ke ngicela ukuthi akabuye ke azabe ahlala nengane zakhe hayibo kade ngijaheni ukuthi ngibuye ngoba nami ngifuna ukuthi ngiqhubeke nokufuna nama peace job ami la ngihlala ngiwasebenza akuna ngiwasebenza peace job awufuna ifuna ukuyophuza ngiyambambezela uyaphuza mama iFriday plus namhlanje uyaphuza mama ngiyaphuza mntana phela mina ingane encane no angijudge befuna ukunderstand ukuthi umuntu ngiyaphuza mayephuzile uzozaza urasa la zothukanisa la bangirasa angithi nawe mama ugcina rasa so because of nawe ingane angithi ujwayele like ukungihlasa so ithi senze so sisi ngizobuya kuwe ngihambi nomama ngicela ukubuya futhi today off cameras sikhulume sithuzo khona ukuthola uncedo mntana abantwana ba because angifuni ukuthatha le decision lena kwamanje kusase early because of ngiyabona ukuthi uyang and minkinga senze ngokucetelo basoba ningiba hawo ngibatla uthusa then after mo kibona ngobana ba o banka re ba isa di social worker ngore jwang because of ngiyabona usenzana uliyang ke kopa ska thetswa ke this guy oli guy o aska uthetsa ngibona elimshimano sawo rati ngosentsana ngifela abaka uyabona uyayimosha ke ngimosha mayilapha yeah uyangithanda wena mangikho yathanda yena le yona le mama lamfana akakuthandi
wena lo mfana lona uzifunela ini ucansi akakuthandi because of akafuni ney'ngane zakho Hey! Ah! Muthomolo asikisi Hey, angibulala ingane. asikisi mama ngicela siphumelana ngizobuya kuye Sisiputwa bashaba matsoka le hlahilore mama le shaba matsoka le kwatsi monyako ya le thabisa ntho hayi nyanyanyisa mani nani mani hayi awubani ukuthi sijabulile ngiyabuya wena sokhuluma hawu mama ke sorry Muthomolo wait mama ngathi lento le i-deep than mina lo bengiyibona ngakhona mina bengazi ukuthi lo mntana lo bonokumcosha makadakiwe mawudakiwe umcosha yenzeni kuningi but before ngithatha lo mntana ngimsibayisa kuma-social worker ngicela ukuzobuya la sicela sukuthathe manje sikuyise endlini bese mina ngizobuya noGucci sokhuluma nalo mntana lona sibone ukuthi kahle kahle inkinga yakhe idinga i-therapy or i-counseling Mntanami ungithele eqiniso. Mntana aza dasha ngikutshela ngithi waqala ukulala nabafana at the age of 15. 15. Ubusha bakhe akabazi lo mntana. Wahlula lapho. Ayenza umntana lo mntana umntana wamthola na 17 lo mntana. Azange ngimulahlele estrate ngayikhulisa ingane waphinda futhi lo. Ukuphuza kwami vele ngiyaphuza kodwa angiphuzi lokuya ukuthi ngize ngiphuze ngikhohle ukuthi kunabantwana ekhaya. Maka wena bomshayana lo mntana. Mina ingane ngiyayishaya. Sengisho bomshaya maqeda umcosha mawudayi. Ngifuna ukuthi ukhuluma iqiniso. Angithi mntanami mina ngiyangena ngithi kwami ngakho ngithi igate yami ikhiwa ngo6. Ngikhulumela enganeni zami. Sisa kuloko ingane zimele zibe zisejarity. Mina ngihamba nasesikhiye sami. Ngithola igate ikhiwa. Manje mangizobuya mina ngizovula igate ngithola ukuthi ivulekile. Bese mina ngiyakhiya ngithi yena ajumpe angena. Mina ngimvulela umnyango ala emzini wami futhi. Bomshayela ubustowed. Ngithi akaphindele lapha abuya khona. So ngicela lo mntana sithi lo mntana lo kahle kahle sitshela manga ngalento yokuthi bomshaya yazi umuntu omdala okwamanje ngicela ukuthi ukumshaya lokhu ngomkhulu ngicela ukuthi sikukhape siye endlini nawe mangicela ngizobuya kulo mntana ngikhulume naye because of into ebhlungu zobathatha labantwana ngibayise kuma social worker anyeke nisababona ngoba basase bancane anyeke ngoba baningi abantu abafuna ukadoptha abantwana and abaningi abangibhalele ukuthi if kunabantwana laba bangesi bazobathatha. Ngiyabonga mntana umuntu omdala ithi ngicela ukuvala ishow. Hey guys labona go itse ke ngmathatha jwang ntse ke yetsa no ke kopotsa maisa mama ke misa hae ke gutla ko ngwaneng o ha ke gutla ko yena ke utlwe puo ya e ranta ntwesela bana ke understand or mama ke no nshasha or ke ngwana nshasha but ke re ke a thula ke a sheba ngwana o stout wa bona o stout but ke batla gore pele ke nka le site ke utlwe o lla ka ngantlantle le gore nthometse ngabe so because of guys ntse ke nana ke tlo banka bana ba ke tlo nka over 4 years le wa 1 year wa 12 months ke tsamele bona and after mo if na le batho ba tlo batlang ba adopt never batswadi ba se ba tlo ba thola bana ba bona never sa thola bana ba ene ke shebile o yang setsena le ngwana o domo le ke lerato so ke batla o tlo bua lena no ke kopotsa maisa mama no if lona mathateng a so ska tshabong email ko street channel ho ba Lady Blue o teng ene o tlo make sure wa thusana le ska le ba long follower ya ke le jodiso ke Lady Blue 80 #yes baby Muthomolo both ko Instagram le ko TikTok ke le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby.